Veliki pozdrav svima, moje ime je Slobodan, a vi ste na kanalu Zen Elektronika. Kao što vidite, došlo vreme za novi video klip u kome ćemo obrađivati, zamislite, lemnu stanicu. Da, još jedna lemna stanica na kanalu Zen Elektronika, koja je stigla iz daleke Kine preko sajta Banggood. Pa da pogledamo šta se ovdje nalazi. I evo ih jedna uz drugu, lemna stanica Baku 936D i lemna stanica Yotek 967. Ono što možemo da primetimo jeste da su ove dve lemne stanice dosta slične, ali ne i identične. Kućište lemne stanice Baku 936D je možda malo višlje u odnosu na lemnu stanicu Yotek 967. Display, kao što vidimo, na lemnoj stanici Baku 936D je četvorobrojčani, dok je na lemnoj stanici Yotek trobrojčani. Imamo konektore za lemni štap, potenciometri za podešavanje temperature. S tim što lemna stanica Yotek 967 nema ovdje LED indikator kao ova ovdje, ali ima otvor, to jest prilaz trimeru za kalibriranje, što ova nije imala, pa sam je ja malo unakazio kao što vidite, ali to će se sve srediti. Dalje, ima malo razlike u stalcima. Kao što vidimo, stalak za lemni štap lemne stanice Baku 936D je malo robustniji u odnosu na ovaj lemne stanice Yotek 967, ali uz ovu lemnu stanicu i ovaj stalak dobili smo i sunđerčić. E sada, pre nego što ovu najnoviju lemnu stanicu pustim u pogon, pogledat ću šta se nalazi unutra. Pre nego što je otvorimo, izneću jednu svoju pretpostavku. Naime, s obzirom da je ova lemna stanica laka kao perce, pretpostavljam da se unutra nalazi prekidačko napajanje. To jest da nema trafo. Aha, nešto neće. Hajde da vidimo. Kao što sam i mislio, znači, unutra imamo prekidačko napajanje. Iako je to ono napajanje koje ja mislim, onda imamo vrlo jaku lemnu stanicu. Ono što je još bitno da napomenem jeste da se ova lemna stanica isporučuje sa ovim US priključkom, ali zato dobijamo jedan adapter koji odgovara našoj Schuko
utičnici. Kao i sa levnom stanicom u prošlom videoklipu, krećemo od minimalne temperature, pa ćemo je lagano povećavati, kako bi izbjegli termički šok. Grejač već počinje da greje. Kao što vidite, ove 3 tačkice koje su se sad tu pojavile indiciraju da je grejač dostigao željenu temperaturu, a to je 100 stepeni Celzijusa. Povećat ćemo na 185. U redu, ajmo još malo. Podesili smo na 273. Čekamo da grejač dostigne tu temperaturu. Eto, kao što vidite, hajde vidimo da li će. Opa, kao što vidite. Povećat ćemo temperaturu. Još malo. Znači sada imamo temperaturu grejača od nekih 330 stepeni. Ja sada nemam precizan instrument kojim bih izmerio ovu temperaturu. Hajde da izmerimo onim instrumentom kojim imam. Sobna temperatura nam je koliko? 13 stepeni. Hajde da vidimo šta kaže. Opa. Što će reći? Što će reći da je ovo tu negde? Može se reći da je manje više kalibrisan. Ja neću ništa tu da diram. Uzimamo u obzir da je ovo prilično jeftin instrument, tako da rezultate merenja ovim instrumentom uzimamo sa izvesnom dozom rezervisanosti. Drugarice i drugovi elektroničari, plemilica ZD99 odlazi u penziju. Kao što vidite, sačuvao sam
originalnu kutiju u kojoj sam je i dobio. I tako, ode ti, dobro si me služila, hvala ti. Ideš na zasluženi odmor. Što ne znači da jednog dana možda i nećeš biti reaktivirana. Spakovana je i levna stanica Baku 936D. Ona će čekati neke bolje dane. Nije da sam nezadovoljan ovom lemnicom, daleko je toga. Zaista sam zadovoljan jer sam nakon videoklipa koji sam snimio njoj, lemio i odlemljivao. Znači, zaista sam zadovoljan. Trafo koji se nalazi unutar ove lemne stanice zaista je kvalitetan. A ovo ovdje, čekaj, ovo ovdje, to će biti moja nova omiljena lemna stanica. I evo nas, dragi moji elektroničari i elektroničarke. Došli smo do kraja i ovog videoklipa u kome smo imali prilike da se, mogu da kažem, upoznamo sa lemnom stanicom Jotek 967, digitalnom lemnom stanicom. Možete je poručiti na sajtu Banggood. Link kao ovoj lemnoj stanici ostavit ću u opisu videa, pa ako vam se svidjela, naravno možete naručiti 1, 2, 3, 5, 6, zavisi. A i ne morate. Najavio bih temu za sljedeći videoklip, a to je ovo ovdje napajanje. Klip o ovom napajanju sam već snimio, ali ga nisam editovao pa se to tako vuklo mjesecima, dok ga nisam sasvim slučajno izbrisao. I tako da je došlo vrijeme da snimim ponovo video o ovom napajanju koje je veoma zanimljivo. A meni sada ostaje samo da vam se zahvalim na tome što ste odgledali ovaj video i da vam se zahvalim na svojoj podršci koju ste mi pružili u protekle 2 godine. Hvala. Veliki pozdrav.